uri mwiza mawe nkunda singuta kuko mubikwiye amezi igenda mu nda yawe umwita ugenda wigengesere udahuga wa. What's up, my people? How you doing? I hope you do good and I hope you do fine. But if you not do good or not do fine, man, don't worry, man. I still tell you, tomorrow is gonna be wonderful day, and I promise you, tomorrow is gonna be wonderful day. Yo, mumeze gute? Muraho, murakomeye. Nibaze ko mumeze neza. Hama nimba mutameze neza, mwana nkomeza kubabwira ntimukaze mucika intege cyane mwihebure, kuko ejo hashobora kuba heza kandi ubwo muvyizere ko ejo ari heza. Yo, it's your African King. I'm back to your TV, man, all the time. How we do, man? So nkuko namye ndababwira umunsi nzoza ndabazanira abashitsi, bro, abashitsi kuri kamera za tuyage ko mukasi nzoza ndije nyene. Nzoza ndabazanira abashitsi nkuko mubibona, murabona imbere yanyu mukobwa mwiza vya hatari, right? Mukobwa mwiza renze rast. Uni kubazanira abantu bameze neza tu, bameze neza pana ba ibintu bitari clean ama fresh. Nzo ndabazana ibintu biri clean, biri fresh, birimo ga sausage, agapiripiri, ibintu biryoshe. Yo je ntangura ndamusangira ntu what's up America, what's up Canada, what's up Europe, what's up Asia, what's up Africa, motherland, man, what's up everybody. Nibaze ko meze neza nkuko nababwiye nyene nabazaniye umushitsi rero. Je sishaka kuvuga menshi, reka umushitsi tumwakire mene kuri tuyage ko mukasi TV. Reka tumwakire twumve icyo atubwira. Yo bite? Ni byiza. Urakomeye? Ndakomeye. Urakomeye mbese? Ndakomeye. Mbona ubere usa neza ariko nta n'umunsi umwe wigera usa nabi, nta munsi wigera usa nabi kabisa. Why? Murakoze. Karibu. Yo, je ngo nabisa ndabizi ndakuzi, right? Je ndakuzi, sanzwe ndakuzi, ariko ari abantu benshi batakuzi baba bakubonye ubwa mbere. Rafise kubibwira, wibwira yuva whatever ni muco ukora, sinzi n'imyaka nimba ubikeneye imyaka ariko nayo utayikeneye, just you know. So ariko dushaka tumenye urinde umukobwa mwiza asa nkawe, meze bakwitande, ukora iki, ibintu nk'ivyo mbese bine jimbere. Karibu. Nitwa Bamurange. Nkandu umumama w'abana babiri. Nakuriye mu nkambi ya Byumba. Okay. Nkurira mu Rwanda. Mfite imyaka 31. Mfite imyaka 31. N'umwe. Okay, so wavuze ko witwa Nkunda, right? Irankunda. Yo guys, nabazani Irankunda kuri kamera, my brother. Irankunda urabona ko asa neza, avuze ko afite imyaka 31, so urumva ko ari mukuru mbese nta mwana, siniganza n'abana kuri kamera izanje. Yo Irankunda, ndishimye kukumenya, nawe ningira barishimye kukumenya, right? Yego. So wavuze urubatse mbe, niweze tubwira ko urubatse? Ndubatse, mfite abana babiri. Okay, urubatse ufite abana babiri. Good. Yo, you guys are ndetse arubatse, urumva afite abana babiri n'umumama mbese mu macamake, urana mugara cyari fresh muta. Nta kintu I mean nta kintu wo muneguraho kuri kuvyakora. Okay, Irankunda, asha numve basha duhere kukibasha ko mfite ibintu byinshi tuganira no munsi, kwa namye ndagushaka iminsi myinshi unkwepa wowe ndagufise. Uri mu maboko ya tuyage ko mukast. Kintu cyambere ngira mbazi, abana icyerekeye abana babiri muri kumwe ngaha, muri abana mbese ngaha? Turabana, mbana n'abana banje. Okay. Abakobwa babiri. Bana nabo. Okay, ubana nabo. Ndi umubyeyi. Okay, uri umubyeyi, yayo bari babitubwiye. So uno munsi ndashaka tuganire ku bintu asifise ibintu bitatu nyamukuru ushaka kuganisha. Kwanza kuko naho nashaka umuntu w'umumama twoganira imibereho mbese, n'imibereho yo nga muri Amerika, uko imiryango ibayeho, uko abamama barera abana babo, uko bafata umugabo cyangwa mbese uko bafata urugo rwabo mbese mu macamake, kuko hari abantu benshi bageze ngaha birabagora, amahanga arabafata, baba busy akazi, umva bacita ntibakita ku yani
ku bintu nyamukuru bigize urugo, right, bigize umuryango, right. So Jeff, hari ibibazo bitatu nari mfise nashatse kubaza, nari umuntu nabajije anasobanuramo gato, ariko uko mfise umumama ho ndabona ndabona inyinshi tomoye. Ikibazo ca mbere ndashaka kumenya ni kihe kuva ugeze ngaha muri Amerika. Anyway, reka tumaze twege, wageze ngaha muri Amerika gute? Manzi duhiye ako ga story, wageze ngaha muri Amerika gute? Nageze muri Amerika tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu muri 2016. Nageze ikintu cyantunguye, nageze ari muri sama. Bambwiye yuko saa 2 z'ijoro hari izuba ryinshi. Icyo kintu cyantunguye nyeze muri Amerika bwa mbere. Cyo kintu cyawe hari izuba ryinshi cyangwa hari ubukonje bw'ijari hari izuba ryinshi kandi ari muri sama. Yego. Bambwiye yuko ari ninjoro saa 2 za ninjoro, kandi numva ko mu Rwanda saa 2 za ninjoro abari ninjoro buba bwije nyine ari mu gicuku. Nicyo kintu cyantunguye nyigeze hano. Mbese ugeze ngaho usanga saa 2 izuba riraka, mbese ibintu uvuga ati ahantu nje ni hehe, right? Byarantunguye cyane. Okay. Uko byari bitandukanye naho narimo. Naho waruvuye birumvikana. Ikihe cyakaye cagutunguye ngaha muri Amerika? Ikindi cya kabiri cyantunguye muri sama ubwatsi buramera, ibiti bikamera, haba hameze neza hatoshye. Okay. Bitandukanye no mu Rwanda no muri Afrika, uko mbizi yuko yari igihe cy'izuba ibiti biruma cyangwa se ubwatsi bukuma, ariko ngaho igihe cy'izuba ibiti biratoha, ibintu bise nubishije nyine ari ibintu biri different. Nubishije nyine noneho mpita mpura n'aba homeless bambaye homeless. Uvuga ati bambaye ikiyeti komeza bwe bari bambaye ubusa, ndavuga ati iki si igihugu noneho. Barabonye abazungu barabirabura bambaye ubusa, bavuga ati karabaye iki gihugu ntago mbizi, ariko nanjye naje gusanga uko ugenda uhamenyera ntago byoroshye. Niba byoroshye. Okay. Ko warageze ngani vyagukanze ko ubona abo bantu b'abazungu basanze bambara ubusa bari mu muhanda biringa biravuga ati hano nanje sinzomera nkabo, ibyo ntibyigeze bigukangaho akintu na kimwe? Oya, biterwa n'uburyo warezwe. Mu byukuri ni muri sama, ariko urabona ko nambaye nikwishe. Yes. Biterwa nuko warezwe n'uburyo, kandi imibiri yacu itandukanye n'iy'abazungu. Mu byukuri kuri njyewe ndashyuha, yego nakwambara isengeri, nakwambara iki, ariko ntago nakwambara ubusa kamwe. Urumva no kameme nta munyafrika kazi yambara ubusa kameme, ivyo nibiba ni mico wawe. Uravuga ati shitse ngambonye aba homeless, abataza aba homeless n'abantu mbese ngaha muri Amerika ni nk'imayibo, mbese nimba abantu babaye muri Afrika tuzi imbura kimazi ni mayibo mbese. So aba bantu baba homeless bari nk'imayibo, n'abantu ngaha ntibaba bafise aho baryama, ntibaba bafise akazi, n'abantu baba bari mwibarabara mbese banagufashe uri kuramufasha nibindi bibazo, so niho twita aba homeless. Okay, irankunda akatowe karansekeje rero. Okay, mbwira ikindi kintu cakuryoheye cyane gose ugishika ngaha muri Amerika. Ikintu cyanryoheye kugera muri Amerika, naryohewe no gusanga abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Warageze ngaho urababona abantu bavuga ikirimi bavuga ururimi nk'urwawe nyene? Yego, baranyakira, numva ndaryohewe, numva mbese ni nkaho ndi mu rugo, ni nkaho ndi mu Rwanda, numva nyine ndanezerewe. Icyo kintu cyaranejeje mu gihe numvaga yuko inje mu gihugu cyanjye nyine, numvaga bigoye nyine, ako wumva icyo kintu nicyo cya mbere kijye gishimisha abantu iyo bageze hano bwa mbere. Kweri kuba basanze umunyarwanda mugenzi wawe wo muvuga ururimi rumwe. God. Kora ko biba bigoye, urazaranugera ugasanga arabazungu gusa avuga icyongereza, nta muntu ushaka no gusaba amazi, nawe icyongereza ntacyo uramenya. So byaroroshe kuri wewe, right? Byaroroshe ko wabonye community igufasha ikazi gutwara ku masoko, ibintu nk'ivyo, right? Byaroroshe. Good. Nuhe muntu wa mbere uvuga ati jiyo umuntu ndamushimira, yaranyeretse, yaratumye funguka amaso muri Amerika, tumamenya ibindi bintu, nanje bituma mfasha abandi bantu bashasha baje muri Amerika? Ni nk'uyo muntu uvuga ati umuntu yarafunguye mu amaso.
umuntu wamfunguye amaso navuga ngo ni umutipe bita Silver. Mutipe yitwa Silver. Ni brother wanjye, he's my brother. Shout out to Silver, man. Kabisa kabisa. Yamfunguye amaso, yanyeretse akanjyana kuri King Super. Kweli. Akanyereka ahantu hose, akanyereka uko bafata bisi. Noneho ngera n'umugisha nza kugira umukesi waka witwaga Zakaria w'Umurundi. Nawe kabisa ndamushimira. Nawe aragufata neza ibintu nk'ivyo. Yego kabisa, wumve ngo ndamushimira bivuye ku mutima. Kweli. So yeah, Silver, salute you and uwo Murundi sinzi uvuze bamwita nde? Zakaria. Okay, I think Zakaria Zakaria abantu benshi baramuvuga ahubwo nawe ndakeneye kumurondera, nzomurondera kweli ndamubaze Zakaria nimba zoboneka, ndamubaze uko izo uko yabigenzanye n'abantu benshi mwumva bamuvuga cyane. Anyway, so ushimira abantu babiri. Ndabashimira cyane cyane ubyumve. Good. Ndashaka kumenya washitse ngaho ufise abana canke abana baronkeye ngaha? Nageze ahangaha mfite umwana umukuru yari afite amezi 6. Okay. Amezi 6. Yari afite amezi 6. So uwo muto yari ntari bwavuka? Umutoya nago yabaga yari yavuka. Okay. Uwo umwana wazanye amezi 6 avuga ikinyarwanda cyangwa avuga icyongereza ko nzabana abo ngaba bagera ngaha na ntumugira ikinyarwanda cyangwa urakweza kumwigisha kugira akomeza afise imico yo mu Rwanda yiwanyu mu Rwanda ibintu nk'ivyo? Nge nagize umugisha, navuga ko ari umugisha nagize kuko abana banje bavuga ikinyarwanda good neza kandi bakavuga n'icyongereza. Wow. Bisobanuye yuko mu rugo iwanje na setting rules kabisa. Nimba turi mu rugo mu wanje mu nzu ubwo baravuga ikinyarwanda. Okay. Nimba ari hanze ari ku mashuri aravuga icyongereza kugira ngo urabona mfite ababyeyi, mfite umuryango muri Afrika. Mu by'ukuri ni kubona umwana agiye muri Afrika kwa nyirakuru ntibashobore kumvikana ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu rero ku ruhare rwanjye numva ni byiza, ni n'umuco mwiza kugira ngo abana bamenye aho wavuye ndetse naho ukomoka n'imico bamenye naho ukomoka, bamenye n'ururimi rwawe. Good. Kuko njye nagize n'umugisha mbajyana aho nakuriye, mbajyana aho nize ndetse kandi mbajyana mbese muri Afrika nyamukuru kugira banamenye naho navuye. Mbese mu nyuma zaho warasuye muri Afrika. Okay, ivyo turabijaho mu nyuma. Urabereka ibintu byose mbese uko bimeze uko gipanze. Wow, that's perfect. Good. Ndashaka kumenya ubigenza gute ko nzi abavyeyi benshi bakunda gucreaminga bavuga ngo abana ngaba baragoye kurera kugira umubwire ngo avuge ikintu atari cyo ngo abigoye. So ndashaka umbwire ikintu ukoresha ibanga ukoresha kugira ngo abana bakumvirize muvuge ico, kuko abana bo ngaba bavuga ngo no man mu Congereza cyonye n'ikintu mubwiye mugenzanira bavuga ngo nacumva kandi nubwo bacumba kugira ngo yigire umunyamahanga. So ndashaka umbwire nuhe buhinga ukoresha kugira ngo abana babakumvire ubigisha ivyo ushaka. Ndabivuga mu magambo abiri. Kuba muri Amerika biragoye pe. Kabisa. Biragoye kabisa. Mu jambo rya mbere ndi buvuge hari ababyeyi bumva yuko y'abana babo bari kuvuga icyongereza indimi z'amahanga ari bwo busirimu. Mu by'ukuri ukumva nyine niryo shema rye. Icyo gihe bifata nkaho uri umucakara kabisa. Kweli. Icyo kintu ngifata nkaho kuri ngewe ku giti cyanjye numva ntago ari byo. Ni byiza yuko wigisha umwana wawe ururimi rwawe kavukire. Ikindi cya kabiri ukuntu mbivugaho, urabizi Amerika iragoranye pe. Iragoranye. Urabizi ukuntu tuba dukora mu makampani, hagiye ubura umwanya wo kwita ku bana bawe atari ukubanze ahubwo kubera umwanya ubasha ubahigira ushaka amafaranga abatunga. Ibintu byose biba bigoranye hano muri Amerika. Rero ntago uwo mubyeyi wabuze akanya ko kubona kugira yite ku bana be ntago na blaming kuko ni ku isi yubatse. Tugomba gusafaringa, tugomba gukora kugira tubone nyine bibatunga. Wow. Ariko mu ncamake navuga ngo babyeyi
mu kanya gatoya ugize mbese mu karuhuko ujye uganira n'umwana wawe ndetse unamubwire n'aho wakomotse unamubwire n'ururimi rwawe niyo ataruvuga byibura akabyumva yo bavyeyi muravyumva mwihimiriza abana banyu bige ururimi rwaho mwaje muva kako ni mwaguma mubashira mu kinyamahanga mbega amahanga ni yahera canka agashaka gusubira iwabo umva bizobagora kugira bakomeze ya mico yiwacu so bafise kwiga ufise kubigisha ikintu cyose okay ndashaka kumenya ese nkaho ufise abana babiri irankunda biroroshe kurera abana ngaha muri Amerika ni ibintu byoroshe canke ni ibintu biri gute rero ndashaka ibintu bigoranye kurera abana bo muri Amerika bitewe n'ubuzima bwa hano mu byukuri urabyuka ukabyuka wiruka ujya gushaka imibereho yawe biragoranye kwirirwana n'abana nkuko ababyeyi bacu batwirirwanaga kweli nkuko birirwa hari muri Afrika biragoranye hano cyane noneho umwanya uvuye mu kazi urananiwe ugiye mu gikoni ugiye gukora amasuku ugiye kugira ute ubwo abana ikintu bari bukore barajya kuri laptop bagiye ku ma iPad ku ma telefone ibintu bigiraho mu by'ukuri ntago ari byiza ariko nyine nta kintu ufite cyo gukora ntago ari nk'iwacu twagendaga ngo gukina ugiye ku baturanyi ubuzima bwa hano burafunze bisobanuye yuko abana baba bari mu nzu cyane ubwo nta kindi bakora nyine nta kindi atari kuja kuri computer cyangwa baje kuri telefone ko ntaba ntibova ngo tugiye gukina n'ababanyi ubwo ngaho mubanyi nabo ari mu nzu tunkawe so ni ibintu usanga rero ni ibintu uvuze ko ari ibintu babigoye cyane kugira ngo ubarere baje ku murongo mbese bamere nk'uko bishaka biragoye ariko iyo ushaka ikintu nta kintu ugeraho mbese inzozi z'umuntu ntabwo zigeraho byoroheje nimba ushaka yuko n'abana bawe ubarera neza hari byinshi wigomwa mu by'ukuri ukavuga ati iki ngiki nagomba kwishima ariko ntabwo nagomba kwishima ahubwo uyu mwanya nkuhariye abana banjye rero hari byinshi wigomwa kugira ngo wite ku bana bawe kugira ube hafi yabo nk'ubu urugero ngewe ndakora nagera mu rugo nk'abandi mu turimo twinshi ariko ku masaha ya nimugoroba cyagiye tugiye kuryama bahakanye nyine nkabatera stories ukuntu mama yandeze nkabacira ku migani nk'umwana wanjye wamubaza yagucira umugani wa nyanshe baba barabizi cyane so ukomeza kuri ya ritme mama wa yakureze nawe nyine nge mbese nabana bashaka kumenya nabana baba bambaza utuntu twinshi nkabacira imigani cyangwa se ukumva ari kumbwira ati mama turirimbe akumva nyine indirimbo ye yumvishije mu rusengero urumva nyine agashaka kuririmba nyine abari abana bari happy babasha kumenya ikintu cyacu cyose ubwo icyo gihe mu cyimbo cyo kuryama niwo mwanya mbona wo kugira ngo nganire nabo bakambaza icyo bashaka nkabasubiza kandi nkanaboneraho n'umwanya wo kubaganiriza mu kinyarwanda nkabatera stories aho navuye nkahereza stories zanjye zo mu bwana kenshi barabimbaza mba numva wow perfect kahumva ati biraryoshe ko ufise abana ngo bakubaza bashaka kumenya ikintu bituntu n'utundi aba ari byiza none hano hari ikibazo cyari ku babanyi nkuko abambe ku bavyeyi nkuko wavuze ngo urashaka kuva ku kazi ukaba warushe hama nawe ukaraba umwanya wo kuvugisha abana ukabuja mu guteka mugira iki mukaja kuryama abana na muri ako kanya bagaca mu computer no ma telefone ndashaka kumenya rero hari bindi bavyeyi we wavuze urameeting umwanya ugashaka umwanya niburaho nkuko wavuze ngo wishatsa ikintu uragikomeza kugira ugishikeko right ngo ushaka ninka ryama nkayo bavango ushaka inka ryama nkayo so bivuga ko wewe ufata umwanya nubwo bikukora ari kurashakisha umwanya wo kurera abana bawe niki wobwira abavyeyi iyo bashize avuga ati birabasha nanjye bwanyu nifitiye ubundi buzima ndiruhiye birabasha uko bazokura uko bazokwirera bazimenya agahita bareka bakamu buzima bwabo kubera uko ubwiye ko muvyameze nkuko ikintu nababwira abavyeyi bumva bari careless ku bana babo nababwira yuko iki gihugu turimo uko ufasha umwana tuvuge reka nguhe urugero
iki gihugu ni kibi harimo ibishiko byinshi Yeah. ariko iyo wicaje umwana ukamubonera nibura iminota 5 irahagije ya buri munsi. Good. Special nk'abafite hari abafite amahirwe yo kuba ari abagabo n'abagore nimba umugore adafite umwanya ako umugabo ari mu rugo nibura abo bantu baba bafite amahirwe menshi cyane kurutana cyaba single mother koze kabisa. Nukuvuga ngo urabizi ko ubuzima bwa hano umugabo ajya mu kazi yavayo umugore ajyayo bese baba baswitchinga amashift cyane. Iyo ugize amahirwe abana bakaba bafite ababyeyi bombi n'umugisha ukomeye hano. That's why mvuga ngo n'umugisha ukomeye nimba ugize amahirwe uhereza abana bawe discipline nyine. Yeah. Okay. Ukagerageza kubaha discipline yani uko bisanzwe. So good. Ariko ntucike intege ngo uvuge ngo jewe ndarushe n'ubuzima bwanje burananiye nanjye singiye kwita ku bana ivyo ntibabikore byaranje bahige n'iminota 5 ugira babaganirize. Right? Ntabwo ucike intege iyo byaye umwana ubu mwifuzaho ikintu gikomeye ko azaba umuntu ukomeye wahazaza kandi akakubera umugisha kabisa. Ibaze kubona umwana wawe arakunaniye abaye mayibobo ya hano ni ikintu kibi kitagushimisha nk'umubyeyi nawe ubwawe ukwicuza urakicuza pe kabisa. Rero ikintu mbwira ababyeyi nanjye ndimo nuguharanira gushaka nibura niyo yaba iminota 10 umwana akakunanira ariko wagerageje uko bishoboka. Ntuzumve ngo ibintu byarananiye kandi ningewe byaturutse ngo wicuze ikintu kitagaruka mu buzima. Haranira kubigeraho, haranira kuganiriza abana bawe, haranira kubahereza uburere bwiza. Niyo byakwanga ariko nta kintu wazicuza mu buzima bwawe. Bavuga ngo ntacyo ntakoze mu mutwe. Ntacyo utakoze mu buzima. Yeah. Wow. That's good. Yeah, urumva guys, urumva abavyeyi uko biri kosa yanje ushakira umwana wawe ni minota 2 cyangwa iminota 5 umuganirize umwibutse uje ucekinge na telefone yiwe ivyo abarimo ucekinge iPad yiwe laptop yiwe urabe ivyarimo tu umukurikirane nubwo umunota umwe uzobumaze uzo buriko urakingira ibintu byinshi. Wow, good device irankunda. Neshambaze ikibazo hari kibazo ngaha muri Amerika aba mama canka abagore canka abakobwa bafise. So I don't know why bagifise ariko aba mama benshi barabifise kubera iki nkunda andashaka unganize kuri ikintu kubera iki aba mama benshi canka abakobwa benshi bataye umuco kutubaha abagabo canke kutumvikana n'umugabo umugore we yibera mu swingizi yiwe n'umugabo akibera mu swingizi yiwe kubera iki ivyo bintu bibaho. Wewe woba ubizi canke wowe ubibona muri community sandwich kubabanye cyo kubagenzi dazo mubibona ubwira iki abantu bafise imico nkiyo deja kumva barashitse ngaha muri Amerika andi dufate nk'akaroro ngaha muri Amerika hari amategeko vuga umugore ni wari hejuru right umugabo akaba ari hasi. So dufate ntukwita umugore ntubwira ikintu na kimwe mbese umugore agwamagaye polisi uri ndani nta excuse nta hantu rega mbese right hama abagore bagacabona uko afite amategeko bagaca bashaka kuyitwaza kugira ngo bahohotere famiye zabo bahotera abagabo babo canke nimba bahora babana muri Afrika baje ngaha babana ariko bageze ngaha mbese kwera ko amategeko bahise bigira ibintu byinshi bashaka gutandukana ntacumvira umugabo ntakivuga ibintu byinshi ivyo bintu kesho urabibona ubona bitegwa niki sinzi kumaze kubibona ariko ubona bitegwa niki. Ndabivuga gutya mu ncamake iyo ukunda umuntu ukanamwubaha it does matter. Mbona yuko umugabo ahora ari umugabo. Ngendera ku jambo ry'Imana uko Bibiliya yabivuze. Umugabo ni umutwe w'urugo. Exactly. Ntago ngiye numva wa mugore ugera hangaha akumva yuko nyine yakandamiza umugabo ngo kubera itegeko ryamushize hejuru. Umugore azahora ari umugore ngo muri Bibiliya haravuga ngo mugabo kunda umugore wawe nawe umugore gandukira umugabo wawe. Niko nakuze busy niko nakoze mbibona aho narerewe hose niko mbibona. Mu byukuri rero
ntago nagize amahirwe yo kubibona cyane ariko barabicisha amazi n'agato niyo mwubaha ntago ari ngombwa ngo abari muri Amerika gusa umugabo azahora ari umugabo kabisa kuri njyewe niko mbibara so bafise kububaha nubwo bari hejuru y'amategeko bafise kubaha abagabo babo nubwo abagore bagomba kubahana ntago ari ngombwa ngo umugore ngo yubahe umugabo we ntamwubahe bubahane kuko bajya gukundana bari bombi kabisa ubaha umugore wawe n'umugore wawe nawe yubaha umugabo ibyo nibyo bintu nzi byabafasha mwembi good so bafise kubahana hagati yabo no kwizenerana and hari n'ibindi bintu biri mu mago muri mago ngaha muri Amerika nyene mba mbona kenshi dufate umugabo yasohotse asokanye n'abagenzi biwe rano ngaha muri Amerika nta muntu asohokera mu kabare tatufate nk'abantu bavuye muri Afrika nta muntu basohokera mu kabare basohokera nko mu rugo rw'umuntu nk'abantu bavuganye bagahurira bakaganira canke mu nzu y'umuntu nkanje nkabahamagara abantu bakaza tugasangira icupa nimba ari inzoga nimba ari ibindi bintu nk'ivyo ariko nta mukobwa nta giki rero ngaha hari abagore ngaha beshi iyo umugabo agiye inyuma y'amasaha nk'atanu n'atandatu aba ariko aramuhamagara ngo agaruke muhira hama umugabo yanagaruka muhira ugasanga nta kintu na kimwe agiye kubana n'umugore no kwicara ngaha no kurabana kutubwira abagore bagumabwira abagabo babo batahe mbega byo bari vyiza kubwira umugabo igihe yotahira mu bwubakano canke mbega gute ivyo bintu gute ivyo bintu vyoba ari perfect ku muntu wari we wese mbese dufate nk'abantu baje muri Afrika baje bava bashitse nga ni gute abo bantu baba bari perfect kuri ico kintu wumva umuntu agiye hanze yakubwiye agiye mugacumva ko yogaruka muri ako kanya so ni giki ubabwira abo bantu bameze nk'abagore so nawe ndakeka ngira nawe urabikora mugabo wawe yagiye inyuma y'amasaha abiri umuhamagaye right ayavugisha ukuri kubera iki mubikora rero ndashaka kumenya rero ngaho mbwira why nabo bagiye umuhamagaye reka nkubwire umucamake ntabwo ari byiza nimba umugabo agiye guhura n'abandi bagabo kumuhamagara byacitse mu rugo ntabwo ari byiza kabisa ariko nanjye ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe Imana yahaye abagabo ubutware mbwira Imana yabahaye ububasha ibahereza nk'uko ari umutwe w'urugo ni ukuvuga ngo iyo umugabo atari mu rugo abana usanga ewana baragusaza bivuge gutya ni ukuvuga ngo nimba umugabo ari mu rugo abana baba batuje ibintu byose byo wumva ahantu Imana yabikoze neza ibaze niyo umugabo ari mu rugo umenye ko n'imbeba yo mu nzu imenya ko umutwara ari mu nzu nicyo cyubahiro Imana yabahaye rwose gute wowe usiga umugore Imana yaguhaye ukajya gutarama ugaspendinga icyo gihe utari kumwe n'umugore wawe none se Imana yamuremeye iki Imana yaremye Eva kubera itashakaga ko Adamu aba wenyine nose kuki uri kundeka ngo ngume mu nzu ngenyine kandi hano muri ubu buzima bwa Amerika uzi ko bigoranye utabana nanjye se none byo bavyiza kugumana nawe igihe cyose ataje gushakira ntago ari igihe cyose rimwe na rimwe ugomba gusohoka hanze ukaganira n'abandi bagabo mukungurana ibitekerezo ukanebeka yuko ufite inshingano so gutaha mu rugo ukareba n'umugore wawe hano urabizi bro hano urabizi ubuzi bwa hano umugore arakora mu gitondo umugabo akora ninjoro mu amasaha ntago muyahuza igihe abonye off aragengo agiye kuganira n'abandi bagabo none uwo mugore wazamubona ryari bazaganira ku by'urugo ryari ko umuntu wese bazaganira ku by'abana buri umwe wese abyuka agenda ni byiza yuko umugabo yajya afata time aho spends amasaha 5 akaza kana spendinga n'umugore we wow that's perfect ariko ico kintu nacuvuze sinigeze ndagitekerezaho uri mukuri iyo umugabo ari mu rugo kabisa ibintu byose babitekanya nabwira n'umwana we jajwe yagyumva umwana gaca umugore
umwana bavyo kuko abana kenshi nabonye abana ntitwuba abana ntibabaha abamama kenshi ko abamama ibintu byose bifata simple right bifata nk'ibintu biba byoroshe ariko mugabo we ari umwanya bigiramwo serious so yabirumvikana so bagabo muze mugenda muhira mugenda gutembera ariko mwibuka kugira iki taha muhira so yeah wow that's good attention yanyu abagabo dukeneye attention mu rugo dukeneye ewana ni atamfasha ikintu na minu n'umugisha nyine kubona uri kumwe n'umugabo wawe niyo waba wicaye nyine umubwira hariho nyigihe uba ufite nk'udukuru twinshi n'urugero ariko iyo ufite umugabo uri hafi yawe uba umubwira buri kimwe uba wamuteseho wumva nyine umeze neza iruhande rwawe right good yeah so abagabo rero mukunda gucomplaininga guys muravyumva ntimusose complaining iki kintu umva nawe baba bakenema mufise kugira kungaruke muhira mu bafashe utuntu duto umva nubwo yo kubona baryoye afite kukuganiriza uko abashaka ibintu muganira abashaka umuntu baganira ariko wewe ukabudahari so uze wibaka nuje yagucira inguze wibuka gutaha kare wow that's good that's perfect ikindi kintu ushaka kukubaza is just like kubera iki abagore bose nubwo wavuye muri Afrika kashitse muri ngaha muri Amerika bakunda gucika intege kare atakwihangana bagifise meze muri Afrika umugore ashaka kumukubita amakofi kubita amaji cyangwa kamugirika ariko eba n'umubanyi ntazigere amenya icyabaye n'abana mbese mufite n'abana ntibigire bamenye ko mwagwanye mwashwanye kandi mwakubitanye mwagize iki ariko ngaha muri Amerika uko kwihangana ku bagore kwaraheze yani umugaro nubwo mwo ko ntazibana zidakomena amahembe nubwo mushwana gato umugore yihutira gufata telefone agahamagara polisi why ndashaka kumenya kubera ko abagore akora ibintu nk'ibyo nta kwihangana kweka atakwihangana bagifise nka kera nibyo bavuga ngo abumwe agatukisha bose ntago ariko bose bameze ntago solution ari guhamagara polisi ahubwo ntago umugore afata telefone ngo ahamagare nta cyabaye ahubwo ikibazo kiri ku bagabo gute rero ikibazo impamvu mvuga ko kiri ku bagabo mu byukuri umugore ni umuntu muba mwarahuye mukuze nimba rero mwarahuye mukuze kuki se utambwira ngo unyicaze tuganire nimba ari icyo nakoze ngikosore mu byukuri ubu uri umuntu mukuru wakwicara ukaganira n'undi nimba wakosheje ugasaba imbabazi ukamubwira I'm sorry ndabizi yuko bigoranye kubivuga nicyo kintu nzi kigoranye ku isi kukivuga ariko iyo ushatse kubaka iyo ukunda umuntu uricara ukamuganiriza ntago abagore ari igitambambuga ubugize inkoni rero bafata ya mico bavanye muri Afrika bakagira ngo na hano niko biri shobora no kutamuhamagarira umuturanye akamuhamagarira mu byo umuturanye akamuhamagarira nuko bumva yuko ngo abagore ba hano bakumva barabigize ibintu biri big deal ngo umugore yahamagaye ntago bahamagara byukuri ahubwo ni wowe uba wabigize mu ruhari kabisa mu byukuri niko ngiye mbitekereza ntago ariko abagore bose ari babi kandi sinako ari beza ndatekereza yuko umugore nimba waramukunze umushaka ntago numva yuko ikintu wamubwiza inkoni umubwira nabi imbere y'abana ku giti cyanjye numva abagabo ahubwo nibo babigira mu ruhari okay so rero haca haza ikintu cyo kuvuga ni okay abagabo baracazana bwabo nyine bwabo bavunye muri Afrika ko muri Afrika muri Afrika ari abagabo bataba batumvira abagore bayumva ikintu cyose ari ku mugabo urumva right ariko nga muri Amerika siko biri hano ibintu byose muyasharinga murabiganira mukaja inama ibintu nk'ivyo so rero rero vyani vy'ubugabo bwawe bo kuza umugore yama yakubwira igitekerezo cyo gacu kigwanya hameje yakubwira ko ariko utabikoze vyagiye ugacushanga umukubite nibwo bugabo muri Amerika siko biri hano kwicara mukumvikana mukaja inama ibintu bigacimuka namwe bitagiye muri ivyo vya polisi nkuko bavuze ushobora kuba atari umugore wawe yahamagaye ariko umubanyi mubana
akahamagara akavuga ati ebana hari aba babanyi numva ko baragwana sinzi cabaye so nahamagaye polisi ciza gace babirebere so rero mufise kubahana good rafite fisi ibintu vyinshi byo kuganira nawe ariko aka kanya gira ndakureke nzokurondera undi munsi bazi undi munsi kintu ushaka tuganire ndashaka tuganire ku basingo mama right just single mama nico kintu kizonzana nga tuganire ku basingo mama ko abasingo mama barafisa amakosa menshi cyane bari mu bintu byinshi cyane batanazi kandi keshi iyo wishitse ugasanga bibabereye ikibazo so ku basingo mama ni nk'iki basi reka dufate twibeho kano gato tuzogaruka kana kanyu twiba kano gato nk'iki abasingo mama wiyumvira bo bakora kitabereye kaje kusura afise abagenzi bawe ufise ababanyi ni giki ubona abasingo mama bakora kitabereye nubwo ari bonyine bafite gukora bagafite guhagarara bagashikama bagagera ku ntego bihaye ariko hari abantu benshi bacitse intege ubu babwiye iki abasingo mada ikintu nababwira kuba strong kuba strong bagakomera bagahasoringa kuko icyo uhereza umwana icyo weretse umwana nicyakurana okay je munama nabagira nimwe niyo kwigira nta muntu kugira nta muntu hano twaje nyine muri kino gihugu nukuvuga ngo iyo umugabo atigize arapfa rero inama nagira abasingo mada nukurwanirira ingo zabo nukurwanirira abana babo bakara abana babo ntibarabe ibindi bintu yoya nta kindi yego no kwiyitaho no kumva yuko ntago turi twenyene ko mbitekereza good so you guys abasingo mama zogaruka tuganire na Irankunda kuri mwebwe tubaganireho neza tumve ico mwokora canke ico bokora kwira duhindure amateka ari nga guys murakoze kunyumviriza RG African King muri kumwe na Irankunda ati ko mwanjoyinze kuri kigano twagiranye ciao tugire ubonane kandi